Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka umsingam beats aqua na molai moro haka jingdap sunsnem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendailat Shillong bat ka Orange Nissan Loan So Po Shillong. One bantiet ya ka kali Datsun Ready Go batamai ka bas kem bat bidor. Kidikot jong ke Khasi Students Union Nehu Unit ringkat ke jing senran lang jong ki nongyelam ke Education Cell ke KSU Central Body haka Henry Terik unai wing arajar arpo kila penlong de ke jing rak plakat ban penpau ya ke jing persya ya ki bor penyat jong ke school ba North Eastern Hills University ban penrung kelas ya ki samlah puli haka ni ke school ba dakaba shubishar tangling ba ke merit list u General Secretary jong ke KSU Nehu Unit Usamla Riches Malngyang haka jingye keren bat kilat pathai kubor ulaong baka seng kan persya baik lada kibor penyat jong ke skul ba Nehu kin pediang ya ke jing penrung kelas yaki samla puli dakaba shubishar tang na ka merit list halor ka nongrim baki wei pat ki samla puli ki bawan nabar jong ke jilla ki kham he ka percentage haba yenujor bat ki samla puli jong ke jilla Meghalaya Usamla Riches ula ongru baka seng kan penbor baik yaki bor penyat jong ke skul ba Nehu bakan penlong deka entrance exam khnang baka jing penrung kelas hakani ke skul ba kanlong deka lenti ke bakhoi bat ke basai shushu ula yathu ru baka seng kamban se ban mi syakman ban pensngo yakani ke jing dawa namar ke jingle menti jong ki bor penyat ke skul ba Nehu wat hadin baka seng kalada pensngo hakini kisngi bat kitayo balalai no Kiwai pat ki jingdawa ki bakaseng kalabo hakamat ki bor penyat jong ke skul ba Nehu kalong ban penkloy no halor ka jing penbana ya ke result ki samla puli undergraduate ban penlong no ya ke examen na kabenta ki samla puli ki bahap ban ya khun biang ya ki back paper haki semester ki baper bat kiwai persang ban ya kundu UVC penyikiran luar dari ka isu berdaya berka Islam ya pa ban pen menrai no ya ki result jong kena UG kamtam ni kena jong ki college analo kataro dan pat skawai ro habide berka entrance antau senam ka university lomba academic council kalasim ya recommendation jong ka dean's committee da ka bakin pediang mepenung kelasi kena apa nehu lengba ka merit based selection Susu kelasim priang ya ka recommendation yung ka Dean's Committee da ka ba penkiyo ya ka weightage kata balongship 2 point. Hintay habang ipet penujor ban nakasnem ngiloy ba da ka balik ya ka high snem la dep balik ya ka merit based selection. Di basak tak ba ri kena jungi kamtam na college. Namar kani evaluation process jong university jungi bat kiwai university ke pair. Lamenta ki penkiyo makana extra additional 10 point kam morak jung toy kena jungi nama langi pet yaki marks kam tam kena ki bapoi wat haki top list ro ni pet yaki marks jung ki dai 60 or 65% hendai pat banya compare bat ki we pat kena ki badai na ki we university 70 or 80% kadai average te kane ka jingle university ka pen do nong sibun kam tam kena ba pulih ka jela jungi bat kerpang ro kam tam kena badai anaki affiliate college lane ki college ba sno ba university syuro Nila persang bani keren na kapor sapor. Wede bak entrance test. Namar ba university ka jukuno ko ong ba ka let's say baka state government kam ai ne ka permission mempelong ya ka entrance test. Ada university ka laon pelong ka penbiang special ya ka SOP. Kali protokol ka biang. Mening li hero ya ka UGC guidelines. Kepala bu renti dari kepala bu renti kenang ba kino university ki laban play ya ka ki college le class jongki lada ka state government ka declare ki bagi safe zone area ringi dok mentabah po ni hu kamdan ngunu positive case kila ban declare ya ka boleh depan open ni ka college bat hajuk ko ro lengba kani jusi kala lang isim umur ke university kala ban pelong entrance test ni nak liang jongi gi dawasai ba ni da persak jor ba ya ka merit based selection ru inam pediang bat susu ko bak lok paper ngi la ya kren nak por ngi la pha ban table ro hapo academic council bakin pelong nak bak paper number bun gi kena jongi gi semjing ban kam tam ni ibran gi bapang gi basitom gi bamyo ban le ka exam semester ki bala dep ki jongki temen tapat la declare nak result kan pelong gi bak paper
kena sudo nak tang sisu nak sisnam ban join ne ban peten susu jung pulih jung ki hpd master degree kani ka jing bam priang ya ka jing pampelong ya balok bebaru kadai na kadau bag university ka simsting palat namar bag UGC kat lain ka balak permi nyutrek jung benai Julai arjar phau kalau ong sai bagi balok pepar on pelong dari university la dari di university ka ngau ka ngau bet bas ngau biang nam ta ka jing bah bagi jing bet jong ki kena pulih jong ka college ni jong university ki balok pepar ada ngipet akiway university kum Manipur University Tersebut University Cotton University kelap depan pelong ya balok pepar suaban declare ke result tegai ba pelong university bahkan sim ya kan senjam ban haduk mentaro bakin 4 lahi rok ban rai habede ka balok pepar takatahi kade ka keruak basai university baru seketua ngila persang ban ya trailang bagi university nak por sang por kanang bangin pensuk kamtam hakum kade por jong klam corona bannya pentulan lang ya kam habede bagi jing bag jing bet jong kena pulih po university jong bar kumju ke affiliated college kade ke jing senang jong kade tang kabarit ban university ne ke por kamtam administrator kim kensting ya kane but kim snap ya ke jing dawa jong ngim se banyak ba da kawe linti sim ba senjam ka ba kamteng susu wala kolong nu pot ai daw bayo ka state women kampiang no ngere ngila airu suggestion ke babiang nam ta university bakin pelong ya ki entrance exam haki cluster classroom da ka baki follow ya ki special pa ya kini ki special operating protocol man pinya jengai la ne bangi penya klat na obat unu kena bawan na bar jela kila ban bu no ha science cluster ngere ki kena obat bane po jela jungi kin bu no apo ke arts cluster namar ba ki hapo ada pelong ya ka entrance tumju pelong hakujuk ke por di department berkhoi pelong kawai department hakawai sngi kawai department kawai sngi ngasngau pa kam dane jing habede ban maintain ya physical distances ladangi pelong makna ya ke entrance offline no